I want to get to another thing you've worked on, DRC, Rwanda. There was a deal signed in Washington. It unraveled within hours. I should say the situation on the ground is back essentially to a lot of fighting, instability. Would you say it's a failure, this deal now? Oh, not at all, not at all. Why not? We said from the beginning that the Washington Accord is just the starting point. It's not the end game. Reka twerekeze ku kindi kibazo mwakozeho. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda habaye amasezerano yashyiriweho umukono i Washington, ariko mu masaha make asa n'ayahise asenyuka. Uko ibintu bimeze ku butaka birasa naho imirwano n'umutekano muke byongeye gufata indi ntera. Ese mwavuga ko ayo masezerano yananiwe? Masad Bros ati oya na gato, oya habe namba. Umunyamakuru ati kubera iki mutayibona nko kunanirwa? Masad Bros ati kuva mu ntangiriro twavuze ko amasezerano ya Washington ari intangiriro gusa, si iherezo ry'urugendo. N'intangiriro, iherezo ni ukugera ku mahoro yuzuye n'umutekano urambye mu karere, ariko ibyo ni inzira izafata igihe. Amasezerano ya Washington yabaye nkaho atangirira izi nzira. Icyiza cy'ayo masezerano nuko ari mu buryo bwashyizwemo bwo gukurikirana no gukemura ibibazo bitandukanye bigize aya makimbirane. Byongeye kandi aruzuzanya n'inzira ya Doha iyobowe n'abafatanyabikorwa bacu ba Qatar, kandi ishyigikiwe byuzuye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi bafatanyabikorwa nka Afurika Yunze Ubumwe. Urugero, iyo nzira ya Doha yibanda ku kibazo kiri hagati ya M23 na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ntabwo byari bikubiye mu buryo burambuye mu masezerano ya Washington, kuko ayo masezerano ari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndumva icyo mushaka kuvuga. Twababajwe cyane n'ibyabaye mu minsi mike yakurikiyeho, ariko tekereza iyo tutaza kugira ayo masezerano ibintu byari kuba byarushije kuba akajagari. Umunyamakuru ati ninde wabigizemo uruhare, ninde ubiryozwa? Masad Bros ati biragaragara ko ari M23 ishyigikiwe n'u Rwanda yafashe umujyi wa Uvira. Umunyamakuru wa France 24 yahise agira ati ese mwavuga ko Perezida Kagame yatesheje agaciro icyizere cy'ubuyobozi bwa Trump ndetse na Perezida Trump ubwe? Masad Bros ati twavuga ko habayeho kutubahiriza amasezerano ku ruhande rwacu, tubona ko habayeho kwica bikomeye amasezerano ya Washington. Atese muracyafite icyizere Perezida Paul Kagame? Ati turizera ko bishoboka. Umunyamakuru ati ariko ntimubizi neza. Masad Bros ati turimo gukomeza ibiganiro nawe, turacyategereje kubona ibikorwa bifatika ku rugamba, ariko reka nsobanure neza. M23 ishyigikiwe n'u Rwanda yafashe umujyi wa Uvira. Nyuma y'uko tuganire na Perezida Kagame, M23 yavuye mu mujyi wa Uvira. Umunyamakuru ati ariko suko yahavuye burundu? Atoya si burundu, iracyafite ibirindiro ku misozi ikikije uwo mujyi. Turabizi kandi yageze no mu majyepfo gato, hanyuma isubira inyuma. Nibura hari ibikorwa byafashwe nyuma y'uko tuganiriye. Umunyamakuru yahise akomeza amubaza ati ese hakwiye gufatirwa ibihano Perezida Kagame? Hari igitutu muri Kongere ya Amerika gisaba ko hafatirwa ibihano u Rwanda, ndetse wenda nawe ubwe mwabonye ibiganiro byabereye mu nteko ishinga amategeko House of Representative, aho abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanze ubuhamya. Masad Bros ati yego, twatanze ibisobanuro mu ruhame kandi twagejeje raporo no kuri Kongere. Nanjye ubwanjye nagejeje ibisobanuro kuri iki kibazo mu byumweru bike bishize, kandi twatangaje ibyo bikorwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibikoresho byinshi n'inganda zitandukanye zishobora gukoresha. Tugomba gufata ingamba zimwe na zimwe. Perezida Kagame yavuze ko atitaye ku bihano. Twumvise ayo magambo ye, tuzareba uko bizagenda. Kandi nk'uko mubibona, si ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata ingamba zitandukanye. Mu mezi make ashize ntekereza ko byari nko muri Nzeri, twafata ibihano abantu n'ibigo bitandukanye byari bifitanye isano n'ubucuruzi butemewe. Umunyamakuru wa France 24 yasabaza Masad Bros ati ese bishobora kugera kuri Perezida ubwe? Mbere mwafatiye ibihano James Kabarebe, umuntu wa hafi cyane wa Perezida Paul Kagame? Ati yego nibyo rwose. Ati ese bishobora kugera kuri Kagame ubwe?
Masad Bruce yahise agira ati sinshobora kubivugaho mu buryo bwo gutekereza gusa cyangwa bw'ibihuha, icyo ni icyemezo kizafatwa ku rwego rusange, si cy'umuntu umwe keretse niba ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwe, ariko si ibintu bidashoboka. Hari uburyo bwinshi n'ingamba zitandukanye Amerika ishobora gukoresha. Reka mbivuge mu buryo busobanutse. Umunsi perezida wacu, Perezida Trump, yashyize umukono kuri ayo masezerano nk'umuhamya, kuko atari uruhande ruyagize, yashyize umukono kuri ayo masezerano nk'umuhamya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umuhamya w'ayo masezerano, kandi Perezida Trump ubwe ni umuhamya ku giti cye. Ibyo ni ukwiyemeza ku ruhande rwacu, ni ukwiyemeza kandi ku ruhande rw'u Rwanda no ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo abo baperezida batatu biyemeje kubahiriza no kubaha ayo masezerano, ntidushobora kubifata nk'ibintu byoroheje. Umunyamakuru yahise akomeza ati ikibazo cya nyuma Sudani, hari amakuru avuga ko hashobora kuboneka amasezerano y'amahoro y'agateganyo binyuze mu buhuza buyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite na Misiri. Ese ibyo birashoboka koko urebye uko ibintu bimeze ku rugamba, imirwano ikaze n'urwango rukomeye hagati y'impande zihanganye? Ese impande zombi koko zemeye amasezerano cyangwa ntibiraba? Masad Bruce ati ni ikibazo gifite ishingiro kandi ni impungenge zumvikana, cyane cyane iyo turebye ibiri kubera ku rugamba. Kugeza ubu ntituratangaza ku mugaragaro gahunda ya nyuma, kandi ntitukibagirwe ko hari n'abandi bakinnyi benshi bashobora gufasha cyane muri iki kibazo. Ntitwakwibagirwa itsinda rikomeye cyane rya Quintet rishobora kugira uruhare rukomeye, kandi ntekereza ko risanzwe rikora neza ku murongo wa politike, kubera ko ibyo dukora ku ruhande rw'ubutabazi n'ihagarikwa ry'imirwano ceasefire ari ingenzi, ariko icy'ingenzi kurushaho ni inzira ya politike. Turashaka ko habaho inzibacyuho igana ku buyobozi bw'abasivile. Ati mu gusoza, ese mubona hari icyizere ko ku murongo wa politike impande zombi zishobora kwemera guhagarika imirwano no gukorana, urebye ibyo zakoreye hamwe n'amagambo zikomeje kuvugana? Ati ntekereza ko bishoboka, ntibizoroha, ariko tuzakenera uruhare rw'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye. Twamaze no kubitangaza, mu cyumweru gitaha hazaba inama ku rwego rw'umuryango w'abibumbye izayoborwa n'umunyamabanga mukuru w'icyubahiro. Tuzashyikiriza inama y'umutekano icyemezo, kandi amaherezo tuzabona umwanzuro uzadufasha mu buryo bw'amategeko nk'igisenge cyemewe n'amategeko mpuzamahanga, kugira ngo tumenye neza ko ibyo byose bishyirwa mu bikorwa kandi bikubahirizwa. Umunyamakuru wa France 24 akaba yashimiye Masad Bruce. Ati Masad Bruce, murakoze cyane kuba mwabaye umushyitsi wacu, kandi murakoze namwe mwese mwadukurikiranye mu kiganiro cya Tete à Tete kuri France 24. Legal cover and umbrella to make sure that all of these are enforced and implemented. Masad Bruce, thank you very much for being our guest, and thank you all for watching this edition of Tete à Tete here on France 24. Nshuti bakozi ba Pirate News TV, ngira ngo rero murabyumviye, iki ni ikiganiro gikomeye cyane. Umunyamakuru wa France 24 yaganiraga na Masad Bruce, aho yamubazaga ku bibazo bijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko amuhata ibibazo bijyanye no gufatira u Rwanda ibihano, gufatira Perezida Paul Kagame ibihano, ndetse anagaruka no kuri James Kabarebe n'ibindi byose bijyanye n'amasezerano ya Washington n'uruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagazeho. Ndabashimiye cyane.